سلاف جوره بخیر هاتن قنالا پرتوک حزیم وکی ما گوته از برای خواه مدست پودکستان کریه افرزا دویمه و امی دوی بشه داجیم لسر نامه عبدالله öcalan کود 27 سبات دا و دی سالا وی 20 ساله و پیش راجی سر ضابطین وی کو الامرالیه لگل کمیسیون کل مجلس هاتو بو آوا کرن اف ضابط نامین ویان جی گرتی نامه هم جرا بجن وقت تطاناق بجن اف جی نها وشیان اول بردست حال کسکینه مخواست ام با آوه کی تئوریک لسر و مسئله راوستن اما وها مجارا خود سه خالان دا راوه بکن دخل عوده شوي ما بقيش سر نامه وسر فان ضابط نامه و بچه که بحث روجاوای کردستانی بکن بشرا جامع فکر و نرین خواه بواره پار بکن یعنی ام چه ده فکرن و دو راجی امی بقیشتی لسر و مسئله یعنی دوی ام چه بکن با من یک جوان خالین گرینگ شید اوه امی وها هیدی دست بکن بریا کو هم دست بکن جبیر نکن شکر ما خوب نبونه قناله و بعد جبیرن بدر دور خارج پار بکن شروع خوجی لی زیده بکن بيجم بخير هاتي خير هذا مامس سپاس دست مرحبا تمام نها دست بکن تو کرم که دست بکه بشرا دست بکه کرد بکه دور راشیم بردوام بکن اساس دخوازی دست بکه کو ام دوامی اوی وین وصايش شد نها ورن گلک گوتن هنن لوکی ما گوت مجارا خاصی نوردار دکن و ما بس تامش لفر به نيرينا كي او كم توريكا يعني شكل ما قبل كاس لفر مسألة خوارو مارو مكن و في تشتيجي نبيجن قالك كاس في بيجن از في كوك رخنه از في قبول لكن يبقى قبل رخنه يعني هن كاس جمرة بيجن دبين تو پرتوکان دخوینی بس هر پرتوکیم خواب بخونه تشتکد نکه قید بیجم بلکه اش خورد چیروکا دخوینم دوی جوان کسان را ببیجم و پشت از ده جوانو گوت نکی نبیجم شخواب از بیجم ام لور دخوینن استنی چیروک رومانا نخوینم از هول ددم به کاری کی روشنبیری را یعنی از نکور خواب روشنبیر دبینم لی هولا من اوه ایجا اف مثلا مجي مثلا كنتويه جبروي قوتنا ما هر فردك نتويه كرد خودي قوتنا و دفي قوتنا خو بيترس ببيجه انكو بين زكاتيه نزيك وان مثلا دبن دبي بلا رومانا 1984 يا جورج اوفل بخوينن و تشتا هري داويجي وقت قوتنا كبيشان هي حتى تهديد و تشتانج دكن گوتنه که از گلک جه حز دکم دبی گولکا مالی جگای مالی ناترسه یعنی دبی ام ویج بزن من کس برا کسی کی تهدید نه که کسی کی ناترسه مثلا نه اترسه مثلا اوه کو هر کسی کی بقاس زانین و فهم خوب کار بسر بی مثلا باخ فکرم کنم ورن سر مثلا خونها ده ام بیشن نامه 27 سبات دا تشتا هری کو اول شويه بالا مدکشینه کو ام دوی رخنه بکن ناوی نامه کو دبیجه وقت ناوی پروسیجی لجم ام بیجن PKK یانجی وقت پارتیا دمی بانگوازیا جواکا دموکراتیک کو آشتو دموکراتیک نها لور دما مروی گودارید که یکسر برتکا من وحاد بیان از بیجم ام نجواتن نجی جواکن نجی جماعتکن جبروی شخواد سری دا افتشتا خطره که بخورتینه یعنی کرد وک ملت آنجی نتوه کو گره کو سبب شو برسکری کم اوه ام جواتک یانجی جماعتک جناب ترکان یانجی ترکیه نینن یعنی افتشت وک خطا صور از نخوازم بناو بکن مثلا نه خطا صوره مثلا اوه کو اف خوازایا خو یعنی خوازایا وی تشته اوه جبروی سری دا اف بانگوازی یا وک سرناوا بانگوازی شو قالك تشتين ام بيجن كو ام رخنه بكن وقبول لكن لدجوي بسكنن هي جبروي ام نجواتك هيك وقوتنك هي وها از فيج بيجن بشتا تو بردوام بكن من خواست بيجي از في داويه دا بيجم لتسير دا بيجم تشتري انها دبين دولتا بديمقراطي دبه دولت بديمقراطي وك ديكتاتوريا يعني قالك
شێوازên cuda tê bikarin lê demokrasiya bê dewlet nabe. Li vir şwe modela ku li Rojava Kurdistanan jî dibêjin Bakur Rojhilatê Sûriyê bi navkirin helbet dixwestin bikin dewletê ne yani bê dewlet demokrasiyekî ava bikin. Ev tişta yani erê heta radeyekî belkî hat wek serkeftin hatê nîşandayîn falan bêvan me got me behsa Rojava bikin lê di esasê xwe de ev tişta çê nabe. Yani heta ku dewlet nebe demokrasî çê nabe. Lê dewlet hebûna dewletê ji navê manî ku demokrasî çê bibe. Ev wiha piçekî em bêjin dijberî hebin. Tu îja keremkem zêde qise kir? نعم ما مستوقع ام بین نامه 27 سبات هات یکم جار وقت ما گداری کرد ذاتم به خودی دست بکرد از شش نمیم احمد ترخوان نه یا کردیاوی یا وقت مخون نکا انسان دا عالی پسیکولوژی دا یعنی دو پارچه هم دا عالی هستیاریاوی هی هم جی دا عالی عاقلی یعنی دا عالی منطقی دا نکا عالی هستیاریا مو دکانه هر تشتش ببیجه خبر جیده ببیجه وانا خواهینم ببیجه وانا فران و بیوانان اف تشتا دبی یعنی بی ام بینی دنامه دا میجو خوب قرار بود یا میگوید یه گلو اف نامه یا چیه یعنی نورماله کو یعنی ناوجواک دا عالی هستیاری دا یعنی اف تشتانا نورمال انجی یعنی دبی یعنی به فقط اگر دنه گوتا ام نوی داره سر تئوریوی داخل یعنی تشتا کوجمه ام بینی هاتیه گوتن آنجی او نامه کوجمه هاتیه گوتن hem de aliye teoriya vida hem de servi mecari daxilin nika zaten te vaqta em bêne se ew kaygu te vaqta mejar vekir te gu em divê namê da wek civak têne hesibandin Civak rast. yani nika civak çiye millet çiye netew çiye gere em van peyvan van têgehan bizanibin ku li gor wan em bizanibin em çine yani mesela milletê Kurd civake an neteve yani millete yani gere envan tege ham bizanibin li gorwan yani hem etimolojiya wan hem jî daliyê ew peyveke tegekê nay hejîmin lê feqet em gere wan tiştan yani bi kurahî li ser biskinin lêkolînê xwe li ser bikin a dûra wexta mirov li wê namê dinêre di namê de dibîne ku êdî yani dev ji milletbûn û ji netewbûna Kurdan berdaye. Yani divê nameyê de mirov dibîne ku êdî Kurd ji milletbûn û ji netewbûnê ketiye civakîbûnê. Yani halk dibêjin, civak dibêjin, nizam bi Tirkî toplum dibêjin. Em yekser niha metnê giştine lê em werin wê ew ku metê ez ji te re bibêjim tê li wir tê gotin ku PKK di wê dema ku pir zêde em bêjin netewperweriyeke pir tûş xurt yan jî tiştekî wiha hebû ji bera wê derket holê îja li vir êdî dibêje ku netew dewlet federasyon heta wek rêveberiyên xwestel yan jî îdareyî û heta çareseriyên kulturalîst yani em bi rêka vê nameyê me peyveke nû ji xwe em fêr bûn peyva kulturalîst em bêjin divê ev bersiva sosyolojiya civakê nade Nika li vê de re tiştek jî heye bira kes nebêje ku em bi dijminatî li fikare xenet nika li vê de re tişta ku em dikin nika PKK rastiyek civaka me ye yani mirov wexta lê dinêre yani mirov bê rexnekirina PKK nika ne tiştekî biketi civaka Kurdan de çünkü ev insananan yani ev partiya 45 sal e با آوایکی رند آنجی خراو وی ملتی آنجی وی جواکی لگوروان یعنی جواک لگور می ام ملت و نتو دو بیجن بره واده بن یعنی رند خرابه تشتکی نا بیجن لی فقط ایرو ایدی هاتیه ام بینی آستکی و ساکو ایدی جمره دو بیجن ام نه دولتی نه فدراسیونی نه زمان نه یعنی kültüralist ne gota peyveke nuket ya zamanı me yani me hayal iro me hayal iro de tüp Türkiye ki da me kültüralist peyvek tişte gusa ne diyeyim zaten de embene de başkana PKK da timin tege hanu embene teriman yani keliman peyvan çedigin dinin ber civaka me dinin ber milleti me u van tege hu embejin peyvancı binge havan sağlam danayne yani mesela dibêjin demokrat ama demokrat için dibêjin em bêne mesela li gor wan
نتوبون جی تشتک جدایه يعني مثلا نتو دولت خرابه دبیجن لی فقط يعني نتو دولت بون ايجار نتوه نکرن دموکراتیک دبیجن یعنی نتوه لا دموکراتیک لا چیه؟ ان تشتاكو تي دبيجي لهمبر هف يعني بالتركي تشيلشكي دبيجي تشتا لهمبر هف او اكو ناكوكي يعني ناكوكي وانا ان مازن دبيجن ام نتو دولت ناقزن لفقط دبيجن ام دبن سيوانا نتو دولت بونا ترك وعرب وفارس اندش دجين يعني ام ناكوكي پر مازنه خو اول پرسکری یعنی خوش کن هم ورن سر یعنی دبین چه دبین سر چاوان یعنی دبین ام نتو دولت ناخوازن ما قبول ایجا چما اجل و پر و انتگراسیون در تهوله یعنی چما ما اوایک مجبورش برکو لور نکو بدل خوازیجی مرا نبیجن یعنی با اوایک مجبور دبین کو ام گرک انتگری ترکیه حتی سوریه انتگری ادی حکومت یمزانın ya ku hey ya dem ki çizim be teröristin. Yani düşmanı men yani behevra şerdikin emni kan behevra bijin. İja jmera netev devlet haram li bes bivan netev devlet anra entegrasyon halal. Yani ev nakoki yani ev nakokiye çava gelu ev li cem patikarın kabul bikin. Yani ev motivasyon aman burası meren merak dike. Merin kare bersi ve kavi motivasyonu jibede. Ev çava يعني zaten لهمبر مجي نكا ام ببيجن مروف رونه نقاش هم بك او جتنه يعني مثلا ام لسر سوشيال ميديا لسر يوتيوب ام بيجن مروفين هنا كو اي داخ بن فيديو عن شيء كان مان قداري دكن لفقط مروف وقت الوان قداري دكاجي مروف ديسان جي فهمناك يعني دبيجا ام ندجي نتو دولتين لفقط وقتا تی داویه دبیجن ام دبن سیوانا نتو دولت ترکان دا دکانم ببن ملت کی ترک yani ام ایدی ج yani وک چاندک ترکی تین حساباندن وكل لازم وكل اري لاز قسم يكون بهم لازم اما دناف çanda Türkiye Türkiye da lazım ev lazımına makule Kurdbuna kusaji makule ha heger civak yani ev civak em bijin yani millet Kurd vet işte be gişti kabul bike serçavan yani bir çıpeşin em kaykese ki bir zorine kanış vet işte ev bakın ama em dizanın ku ticari nihat ya kabul kirin yani vat işte ben nay kabul kirin yani bırak Türk var indi nav Kurdan da bibin beşek civaka me yani şimdi eftişler çene be bir şekilde ser namı em ev bakın bir şekilde bes ser zabıt namı em ben yani zna xazım ve beşi ve derece ben ku hevalan giştan xwandiye gem zeda herkes düzane lever vakit tagu yani mesela ne ilişkirin ne çiru hakaret ne mesela lever nerxandine yani bu qasi ku em servet işte çıtı fikrin yani ve em denge xwabilend bikin em anji aha mro bu fikre yani gelo tiştekiye ku em famnakin yani وقتا دین دا بری فتوا دادن یا دوگوتن تا عربی نزانی هاتی فتوای دادیم رو هم ترکی زانن یعنی ایرو حوجه ناکه کو هم تفسیر بکن یعنی لوی داره تفسیر حوجه ناکه لوی داره ذاتن ام ترکی حتی کو راده ان داوی ام دکانن بکنن لسر فلسفه بفکر یعنی وا ترکی ایرو زمان می ام قبول نکن زمان خواندن زمان پرورده یعنی فکر رامانه یعنی ام کرد yani Kurdin Bakuri Kurdistan'ı perani enka yani vayl berçavane yani jmera bibejin evalla belki var ne gotiyaji evji belki de iftira juyra yani de her dualiyan da işte kanı bibeji iftira atiya gotin fakat tişta realite çiye tişta ku hatiye berdesi me am servi daxil daha liver gotin ne liver esas nivisi daha nevisa ku name ya Öcalan o zabıtname ku meclis çüye bera hevditin kiriye ve görüşme tutanak gibi evli berdestin. Bana yemin. Nika elvi dara tehtiş xoş kun nika nvis. Esas jmera vaye. Gotna vi iro gotna xwe ve beje az bibinim ji sibet kare bu guhere normal. Le nevis nay guherandın. Nika elvi dara az işte gibijim hene ki belki ledji ev kam mejarame li fakat disan buyura gredaye. Nika millet rojavayı ملت نویسیه یعنی چما نویسیه او ملت ادبی کو د چه دا هاتیا نویسان حقوق گلو حقوق او هي نویس او هي ملت روشلاتی ملت قال قوله yani چه گوتیه چه بیستیه yani بقال قولان yani بهستینه بگو
yani بگو حرکت دیگه فقط ملت روجاوایی به دیتنه حرکت دیگه نکاف مروف گرفت مجارش بزنه به عقله کی رازه رو شنبر نکا یه مل بر چاوی ما امدی سان بیجین دبکو مثلا سپی و ام دبکو رشت به شايف تشتي دل يا دلي كاس ما علاقه یا دلی کس مهره قدر يعني بالدل تمام دلي حر كردي كده وكي ملا مستفاد بكردستان اكثر بقى هي راسته هي اما التفكير الحركات الجوتن النفيس çalakiyanda da heger ev tişta tüne be bes bra dili da bimine ev keri menayı ev tişta siyaseti da politikayı da heger bersiva mebede ev raste ama vakta ku de dil da pişti demek şu van nevis ya ji va bangewazi gotuna civake edi doya baweriya me perskrek de vere na ez de name da her zede vak me bahs kid me goya dibêjim PKK وها بحثا ويدي كده بيجي جبر مثلا كو نتوه پروریه که زور وها بایکی نتوه پروریه خورد دنیای هبو انجام وی درکت لی ایدی دبیجه وی دمی هلبت دولت تخواست فدراسیون فلان فلان ادبی ایدی نه تو دولت نه فدراسیون نه رهبریه که خواستر اداری حتی ادم مرکزی چی روجا و پر بکارانی اوجی به معنی بو حتی چارەسەریه که کلتورالیست یعنی چاره که مثلا عالی زمین چاندی پروردهی یعنی هن خالو مجارین به ویرا گریدایی جی دبی برسوا جواکا من ناده راسته تشتا کل دفر گوتیه از من سرجی نفسه گوتیه برسوا راسته لیمگو اف جبو جواکی راسته جبو جواکی نتو دولت یعنی تشتی نور اولو برسوی نادن لی جبو ملته کیجی اف نیرینا برسوا ملته من ناده yani milser mi gotiye eva bersiva millete me nade eri bersiva civake dide yani jim civakek raste netev devlet ve federasyon bersiva civakeki nade sosyoloji civake şkavlake ama bersiva neteveye kişi va nerina nade derve tegu bersiva nade bersiva lazu çerkez nade eri jiboyvan nabe federasyon tutuştek nabe İro lazlı ku federasyonu devleteki çekin nabe le fakat iro jiboy millete kurd em iro لسر آخا خواه جسدی 95 کردن حتی هنک جینش سدی سد اف دیوی وعته کو ام دکارن لسر آخا خواه دولتکی ملتکی آوا بکن و لگوروی ملت اکونومی خواه اسکری خواه یعنی حتی اشتفاده کانون با آوایی کی بریوا ببن لفقط تنه تا یعنی جبوی جواکی کی جبوی جماعتکی جبوی طریقات کی دولت نابه فدراسyon nabe ne makule belki debekû ام بیانی ام نامه جبوی پارتیا خوش گوتیه اوجی هیه یعنی بعدی گوتیه جبوی پارتیا من ایدی افتشتانا نابم برام ملت جوارا چاره سری خواه ببینه یعنی هم جدبه یعنی مروف به معقولی اگر شیروه بکتابی وانم پر شیروه یعنی نگوتا پر تفسیری ها کنی فقط وای نه ام ایدی داد بیجم PKK وای که مگویا جواته چما اجبر کن حرکتک ناوی خوابی که تفگره حرکت آزادی ev nama pişti ve name ber bu min va nama eli tişteka dirokiye yani sebe diroka Kurdistan hat nivîsandin canım dibine hin kes rahat bin eriş hakaret hun tunne ve tiştek nekiriye çıl sale vala ev tiştana jine rastın ez vana iş kabul nak nay kabul kun şu akıl ve tiştek kabul nak nad ve em yani ba akıl be fikrin ama kesin ku xwa em bejin apoji u betir partizan yani va yen hışk yen vak sahabe yani ez هن كان الصحابة يعني إيمان آنينه دور إيدي عقل نامينه شو partizaniye da kesin وها وش أوك يعني برا ما ببورن نبورن جي فرق ناكن اف تثبيته يعني ام نتشتكي حقارتي فلان نينم إيمانه kesin ku إيماني بينه شو قوتنا مجوارة تنيه أو إنسان از چه بيجنجي ام لهب ناكن ایدی PKK وقتی تگویا وانان گلو خواب جواب دبینن با امن ام معقول راسته ویدم ایدی PKK ji piştî vê nameyê gelo gotina tevgera hereketa azadî dikare bikarbîne. Niha peyva azadî, tevgera hereketa azadî yani ne wiha manayeka sivik lê heye. Yani wexta ku tu tevgereke azadiyê bî lê tu wek civakekî li gorî vê namê tev bigerî ev nakokî ye. Çê nabe? Loma gotina telefon rast e. ادبه کو PKK ادی وک تفکر حرکت آزادی نایب کارانی و دمی یعنی افتیا هشیمه و دوی ام وب بیجن جبر و اجی وک PKK بکارتینم ادی تفکر حرکت آزادی گو اف گوتن
دور دا گرک هن داخوازن سیاسی هبن خطین تین سور هبن اگر کو تفگره که آزادیه بی بشتی 27 ثبات هم بیجم بریا 27 ثبات تشتکا جدایه هر چقدر رخنه هبن گوتن هبن جی دیسان حرکتک دور هیه حرکتک آزادی داخوازیه دیسان هیه هری کم خواسری بجی اوج داخوازیه که سیاست داخوازیه که جبون نتوه که چاره سریه که حتی راده که خواسری تشتکی نخرابه تو حتی چاره سری کلتورالیش نخوازی ایدی جبرو پیدا اف افلاسه لوما برسوا نتوهی ناده ام بچێکی وەرن زابطنامەیان زێدە سەر نامی هونجی دیسا بخوێنن وەر بچێکیش بەحسیان بێژن ئەو کێکانان کردیە از میناکێکی بکەم belki navê pirtûkî navê nivîskar jî bêjin bêjin nika pirtûka Rûstem cudî heye di pirtûka Rûstem cudî ya îdeolojî yani navê pirtûkî îdeolojî hûn lê bigerin dibînin nika di wê pirtûkê da li ciyekî gotinekî pir xweş dibêje yani li ser PKK dibêje Rüstemcilik yakıcı ideologin PKK. Yani ideoloji PKK. Yani ev Portugal ideoloji je dersimin tovkine kine Portugal je vaşanxane aramış derketiye. Löye dere dibêje ku serokatî yani ji bo serokatî em bêjin ji bo tevgera PKK dibêje. Dibêje wa dibêje insanên ku hatin ketin nav tevgera PKK dibêje wek muridên li ber destê şêxê xwe ne yani ew bi xwe wisa dibêje dibêje ku heta dibêje mîna miriyekî li ber destê tê li gasirxanê wexta mirî dikore dibêje em bêne ew mirova ew meleya sêdeya mirî di kîjan alî da bûye bîne tê gor şûştinê a dibêje mirî qet dengê xwe nake nika dibêje serokatî jî li ser em bêne ser teneşû em bêne ja serokatî ji wexta çi bibêje PKK ji li gor wî birêvatene yani wek şêxekî emrê bide mirîdê xwe yani mirov gere wanê ji bîne ber çavê xwe van însananan fedayînin vanan peyman hanînin va tiştekî nexrabe jî yani diyalîkî da xirabiya wî şê diyalîkî da rimbûna wî şê hareketa PKK yani bingeha xwe esasê xwe ser fedayîtiye yani ev tiştekî nexrabe birasî ji fedayîtiye ki cengawariye yani ji bo serokê xwe xweşewitandin agirdana bedenê xwe tiştekî ne hêsane em nikarin piçûk bibînin çend roje li ser fedayîbûnê wê roy me tiştek gudarî kir li ser fikirîm ya bigo gelo va fedayîbûn çi ye dûr ra tiştek hat heşî min yani wek mîna numûne însan dibêje yek caran tiştek dineqitin dilê mirov ya min ji xwe xwe ra fikirî me dî fedayîbûn nabe eskerî nabeş neka eskerî yani leşkerîbûn subayîtî dibêjin ya yani eskerî piranî welatê xwe difikire yani dibêje ku eger welatê min ket bin dagirkeriyê kî dibe birabe be li hember wî şer dikim hettanî em bêne silaha min li ber me be ez en dawî ez xwe dikujim va eskerî ye lê feqet fedayîtî tiştek cuda ye fedayîtî yê ku jê emrî dine li gor wî hereket dike xwe fedayî kesekî jî dike lê feqet esker xwe fedayî millet û watanê xwe yani em bêne welatê xwe dike problema li başûr jî vaye problema li başûr jî sed cure pêşmergetî heye her çiqa serê pêşmergî û pêdekûyenekên behs dikin yani mijar biçekî wiha çûvira wek mînak be yani li wir jî pirsgirêkê mezene îro yani 30 salin nabe yek û gelo îro şûma dê her dualî çawa bi hev bawer bikin ku pêşmerge werin gel hev ber ku ew jî ji bo partiyên xwe şer dikin hev pirsgirêk bi giştî ye îja elbet divê em êdî wek millet yani wek Kurd divê em rastî pir zêde gerek ser vanan jî neskinin pir zêde qîmetê jî yani çawa qîmet nedayîn navê manê ku piçûk dîtûn falan ne ama yani nabe heyran ev bersiva me nade ev tiştanan me pêş naxin wek romana 1984 can vedgerim yani çi ye babê mezin bû birayê mezin Big Brother heye û me her tiştekî me dibîne û ên din bi êrişî bi piçûk dî xistin falan ew dibin yani vî qeydeyê nabe bersiv naydin em werin ser zabitnameyên îmradiye çend gotinan bêjin em zêde vê me beşa dirêj kir zêde ji dirêj nekin yani dixwazin bi Kurdî wiha behsa van meselan bikin Nadim, birasî zabitnameyan jî di hevdîtina li İmraliyê da
tiştekî pir cuda tu neye. Yani o hem bejin vallahi tiştên xalên pir elzemene nexir. Helbet xalên wisa ku em bêjin behsa disan evkin salên nodî kirine, behsa Özaltê kirin, behsa xwe siyasetê yani Behsa bi xwe dîroka dibêje. PKK Yani behsa PKK ki heta ser Şeyh Said, ser dîroka Kurdistanê jî hin tiştan dibêje. û yani çi zanim gotinê ku dibêje yani rast e yani civak bûn hatiye hilbijartin li vir êdî. Eger mere çarçoveyekî netewî da lê binêre, yani nabe ku me van gotinan bêje. Yani ev gotin îja kesên ku li hember vê tiştê dema ku ew dikin qeynihal me hinek muhtemel heta vê radî temaşe kiribine kêm zêde wê daha qismek wiha bêjin vana jî ne siyasetê fehm dikin, ne tiştekî zanin, wanan muhtemel vê mîtçî ne, Barzanî cî ne, Elî cî ne, Welî cî ne. Ev çi ye? Ev jargona ji xwe him ew çemka çepkiriyê li ser me maye û him ya ew jargon wî jî mesela fedayetiyê û bi serok da girêdayîn yani êdî wisa ew bûye. Helbet me dê wisa bibînin. Ew her tiştî fehm dikin falan. Li ba min ew jî tiştekî fehm nakin. Ew jî bizanin em jî gotinê ji waran bêjin de dîsa ew bi kêfa xwe ne. Ser zabitnameyan kayem çend gotinan bêjin Kurd bibirin. Zêde ser zabitnameyan ji ber ku wek teferruata namê ye ba min yani pir tiştekî Nika di zabitnameyan da tişta ku em pir di heşê min da maye ew bêje. ew peyva ku bi Tirkî tê dibêjin devletçik. Ha. Yani yani devletçik yani em bêjin wer piçûk xistin wek yani mîna ku eger dewleta Kurdan bibe jî yani nabe tam devlet. Newsa yani ya îro li ser dünyayê li ser erdê dünyayê dora ji dusudî zêdetir devletên ji van dusudî zêdetir devletan zaten sed û pênceh heyê wî li gor Öcalan gerek devletçik bin yani. Li gor Öcalan ya jî li gor em bênê PKK. İja mirov yani mêze wan devletan ji dike yani ne ku devletê piçûk. Em bên îro Qatar devletek 2 milyon nüfusî wî ye milyonek wî em bên biyanî ne lê feqet îro tesîra ku li ser erewan tesîra ku li ser dünyayê em bênê di navbera Amerîka û Qatariyan da ew ekonomiya ew aliyê leşkeriyê da yani têgihiştinek pir mezin. Ama ew li vir va îtiraza heye. İşte dibên ew dewletanan diktatoriyalin mafê insana tune falan falan van argümanê wisa Peki eger tamam em qebûl dikin lê feqet îro nameya Öcalan ji me re dibêje here bi wan dîktatoran bibin heva. Entegrasyon ne behsa kir? Heta dibêje herin bibin xulamê wan dîktatoran ev daha xirab nîne. Bi manê göster yani. Yani nika îro Colanî rinde yan Emirê Qatarê rinde. Eger li gor demokrasiyê mirov mêzekê Emirê Qatarê Colanî yan rinde. diktatoriyek Kurdistanê hebe. Diktatoriyek Ebra Kurdistanê tercihî diktatör ji me be. yani Ebra Kurdistan be yani. yani. Me bibin. Yani ev daha tiştek baştı be. Bira Arab, anci Faris, anci Türk verin entegre me Kurdan bibin bira diktatoriya me Kurdan. Nade mesela devletçiliği gur rastî eji çen gotinan li vir yani tişta balkêş te got ev hat niha li vir tê gotin MHP ya ku Türkperest ne faşîzane yani pir xirab e. Wek demokrat tê nasek. Yani şu an bawerî hêviya me bi siyasetê siyasetmaderên me bi êdîvan hereket yani ne tenê bu herîma bu PKK nabêjim li Bakur ne bi giştî li Kurdistanê ev pirsgirêk ye yani ev gotin tenê bu PKK ne fikirim bi giştî wek rexnê me yan jî gotinê me bibînin MHP dibe demokratik netweperwerên demokratik ama hê jî netweperweriya Kurdî wek kevin wek îlkel yani peyvek wisa ilkel wekî devletçilikê pê vatike yani ev dey cana dibêjin erê rexne bikin çêr û heqaretan nekin bi amin ev gotina ku Öcalan gotiye yani van ne tiştekî veşartiye çima qet kesek nabêje yani derdorên ku wiha parastina em bêjin serok dikin Öcalan dikin qet çima ew carî nabêjin ya li vir jî em neheqiyê nakin yani van ne çêr û heqaret tamam tu belkî netewperweriyê neacibînî nebîjî serçavaniyan jî ew nekî ama tu nikarî ji bo daxwaziya milletekî yan jî hestên milletekî bi vî hawî piçûk bibînî ama yê ku dijminê te bend avit ku te darda bike falan bike şev û heqaretan li te dike kir dike dê sibe can bike çawa dibin demokrat
اینکه ما مسئله داره تشتکی سایشی و وان را میگه گداری که ناوی نگیرم با تا برام مدگو برا گوی یعنی وا گوتنا من وی مروی دگو کو دگو ذات نتو پروری آنجی نتو پرستی یعنی کی جانی اون به کار تو بینجی پروری هم بشه ام بیجه نتو پروری ذاتن تیگه هک مدرنه یعنی به اساسی خود ذاتن تیگه هک مدرنه یعنی نابه کن مرو جنت و پروری را ببیجه ایلکل یعنی اف ذاتن ده اساسی خود خطایه که چونکه نت و پروری بخواه ذاتن مدرن ای رو اگر امورن سر نت و پروری کردن نت و پروری کردن ای رو اگر نت و پروری که مدرن هبه دو دنیا دا یکم نت و پروری کردن تی چما چونکه ایدی ملتک به دولتنا ذاتن نت و پروری ما یا 100 سال 21 مینه چاوه دو نتو پرورک ایلکل یا وقتا خانیه هیش یا وقت نه یعنی ایلکلیا ور ده تمام اری 100 سال 21 مینه اما ده اساس خود نتو پروری هیجی ایدئولوژی هری مدرن و پیشکتی یعنی نتو پروری ده وی کیفی هیه ما فی مثلا جنان دا آخر ریکک ده هر عالی دا هر عالی ده هر عالی دا ذاتن تشتا مدرنه یعنی مروم نکانه وانه به ایلکلی ایجان نتو پروری احمد خانه و 350 سال من سر را چویه وای درباز بیه هینا ام روش به روش وانه ام بینه نو دکن یعنی جنو و ایدی ام نتو پروری خواه به پیشی دخن یعنی وانای و معنی کو اپکی انسانی کو با عقل 50 سال پیش تا بفکره ورجی انسانی کو 50 سال شون ورا ببیجه اون ایلکلن اون جمعه دا شون واترن یعنی افجی تشتک عجیبه یا واجه نه هم اوکی نه gelek devletin netevi falan ki tecrübe kirne dünyayı دوست حاوی خرابن و نه او قاعده کو دولت نتوی یا کرد آواب که کردستان دولتک نتوی آواب بیا وکرن نوی معنی کو کفانند به یعنی و ادعای کی وصاحبه اف شاشه دبین همی کوغوته دیازم کوغی چیه کار پوپر او کویش خو هر در کوی سپین دبی کوغی سپینه اما دبین نه دما کوغی یک رش هات دیتن و İşte ev teoriya şu çöpe çama çünkü edi ev teoriya bir yek reş hat betal kırın. Yani ka iro endibijin demokrat. Demokrasi de esas xwada 2005 sal peş da derk ediye. Peki çava nabe ilke. Em beni demokrasiya kul Yunanistan'ı vakta daha bir karanin. De vakta em beni Serdema, Sokratu, Platonu, Aristo'dan. Ya vesre zaten demokrasi ji boy merov meren hur. Yani مرو جینی işte میرن حر yani jen tenneun zarok tenneun kola tenneun yani varan zaten insan ne dağıtın hasıbandın biyaniş insan ne dağıtın hasıbandın yani de devleta Yunanistan'a demokrata ki ev demokrasiya lisserdem yani de beni de evka de dema dünyada en demokrasiya modern dağıt hasıbandın çünkü de bejin yani şahıs katılımcı Türkiye katılımcı da bejine ama Kurdiya tamlat haşimin yani ev ایرو ام هاتنا ام هنا لسر هر پیوی هر تیگه ده بین دموکرات لفقط ده اساس خود هم میزه خود کنم ده نه دموکرات دیکتاتوریال نه وایه نه ها کورتی ام هدی بر داویه دینه ام زیاده ده درجه نکم نه وایه نه میگوت یا نه دولت کش خراب بن نوی معنی کویا کورد باش که وقت وان ده بس ایجا وایه ده مثلا کو مرد لی ده نیره پارادایگمای ده خوشبینیه که پر زیاده هیه yani o خون و خیالی روسا مزن ütopya derbast kın چیه براتیا گلان نزانم ژنئولوژی فلان فلان ام دنیای به وی پارادایگمای دگوهرن ادما کو ام نه وقتا میگوت دولت کی خرابن دی کردستان دی دولت کی مدرن یعنی دموکرات به دی بیژن تشتکی ولو چنا به افچ خون ütopya چما افتشتا کو اود بیژن مروواهی مروواهی کنه گردون حزی گردونی نزانم براتیا گلان دموکراسی هر تشت yani tamam esfim dikim jberku jbelaku ev peyv ketin nava siyaseti paradigma yusaha tavakirin em edi je navenda me navenda pergali Kurd bu Kurdistan bu iro gelek tişli qalibin Kurd em bejin de reçeta ilaç da derman da geret seri da Kurdistan hebiya vak derman ne iro ketiye reza bistan jberku sıra avul براتیه گلان تشتی مروف حزی گردونی ژنئولوژی ژن دموکراسی سری هر تشتی دموکراسی اما ام فیش بیشین یعنی ایرو د ناف خدا کرد پر آنتی دموکراتیکن
ji partiyê me ji siyasetên me ji însanên me ji hemî sazî û dezgehê me binêrin kes bira vê tiştê înkar neke em têra xwe antidemokratik îca çawa em dünyayê îca yani ev ne bersiva me û ne barê me jî em vê tiştê red dikin ne ku ez vê jî qebûl nakim çi yem tabî helbet carna rexnim Wala ev paradigma çê bibe helbet tiştekî pir baş e ji bo pêşû nexê ji bo pêşerojê jî ev paradigmaya ne baş e ba min û ne tiştekî baş e jî ji bo me mirovahî gerdûn hezî falan falan Neka mamo selvi dersiva me nade hinek aliyên me netewperwer jî dibêjin ku ya dibe belkî sibe dewlet ji ortê radibin ji olê radibin neka birayê min belkî radibin jî ranabin jî ew ne mijara me ye ya rabêje em dîsan dewleta xwe bixwazin em devlet yani îro jî rabin em bin temam hûn bi dewlet bin em dibin dewlet em we hemûyan bi rêva dibin yani di mijiyê me Kurdan da gere hinekî episteme dibêjin yani em wê epistema xwe çer bikin êdî çima em nikanin yê mîna însanekî Amerîkayî bifikirin em dinyayê bi rêva bibin em dünya yani ne ku Kurdistan'ı ne ku Roşilat hemû dünyayê bi rêva adaletin em dünyayê bi rêva bibin eger insanı en baş insanı en rin insanı en aqilmend emin bira anahtara dünyayê bidin destê me em dünyayê bi rêva bibin yani vat tişte gere em êdî de heşê xwe di mijiyê xwe de em vanê bi çê bikin bi kar weyîn yani divê em çi bikin niha em xwe wek netewperwer pênasekirin tişteka dine em dikarin xwe netewperwer jî pênasê nekin lê dawiya dawî dost daw yan jî daxwaz armanc serxwebûn em berxwedanê naxwazin yani ji ber ku di berxwedanê da yani ne ku ji mirinê ditirsin ne ku nikarin yani ji mirinê mestirin dibêjin ya ji ber ku tirsa mirinê bi rastî tune ye lê hê jî em wan tiştan divê gelek ziman jî bê guherandin ba min yani divê em serfirazî serxwebûnxwazî azadî ama tabii peyva azadiye jî Imam Saudi sandıgara te çizani disan te fedayî bûn leşkerî bûn eger leşker bî berxwe nadî leşker bî lê dixî gerek bijî bijî ji parastinê yani leşker de esasê xwe da mirovê xwe û dewleta xwe dixwaze ku pêşeroja wî fire bike yani ji wî re pêşerojekî ava bike yani bira bijî dibêje însanê min bijî ez tamam ez bimirim ji bira însanê min bijî lê feqet di berxwedanê da siv fedayî nabêjin em bimirin yani wexta hat bira milletê min jî giş bimire yani ev aqilê ku fedayî bûn û aqilê eskeriyê mirov gere fehm bike gere êdî em Kurd jî ji fedayî bûnê derbasî leşkerî bûnê bibin gerek Kurd êdî ji xwe wa dengek heye yani kolana Kurda ya jî Kurdistaniyan li şil Kurdistanê çi jî li cîhanê ev denga yani ev denga ev ruha ji xwe heye ne ku tune ye kes vê tiştî tu carî înkanekî ye ji xwe yên di derbora partiyan danê jî wisane lê wek yuhû bû çi bûyî digo mane gişnayî bîra min gotin min cem xwe rastî qey kirû nizanim dibe ya ne ku me bi gotina serok bawer dikir lê em ditirsiyan ger ku em bawer nekin em ê çi bikin na îro ez vê jî fêm dikim gelek kes wiha taybet derdora pekekê bi serok ra yan jî bi Öcalên ra girêdayî bûna wek serokatî falan dibêjin yani bi rastî jî ji wê tirsê tê ez barim gelekê wan bi vê tiştê bawer nakin ji ber ku ew jî dibêjin yani dawa me doza me axir ew e ku wek milletê Kurd em xwedî mafên û milletî bin wek heviya milletan gelan dibe ser çavan ama biratî miratî tiştê wisa ji xwe wekî kalê heftê salî li Kobanî wezî kutum biratiye gelan rastî ev yani xilas ev manifestoya xwe em ne hewciyê serxizin yani divê em çi bikin divê em wekî me goya niha em ji oda xwe me di deşa awinda ku podcasta me gotiye ez zêde behsa wî nakim niha em li vê odê çi qise dikin êdî em vî dengî bilind dikin yani em tiştekî nû li vir nabêjin van qisedanên xwe gotinên xwe axir şîro ve nirxanin çi ew keke be bê sansûr em were parve dikin ji vê odê ben ku em dixwînin hewl didin û dixwazin em minaqeşe bikin û êdî têgehên nû ji me re lazim in zimanekî cuda paradigmayeke nû yani wek paradigmayekî em bêjin yan jî îlla hem êdî hêviyek ji ne ji partiyan ez bo partiyan nabêjim ev hêvî bi milletê ya min yani em wek millet dibe êdî vê barî bidin ser milê xwe
و بار بکن و بگیجن آرمانجا خواه به پارتی و سر از دکانم سر کرده ایدی یعنی باوری و هیویا من تو نیشون لبه دارا وقت داوی انجام ام چند گوتنا بیجن ارین لی فقط بریاوی از وان بیجم هنک انسان ده بیجم کو اف نتو پروریا ایرو بسر و ببره یعنی وقت پارتی یک رخنه که اری فقط من تشت خوش لجیکی یان خوان یان بیست ده بیجه کو ایدی او سرده ما کو پارتی یک آنجی ریوه برک و هم بینی وان انسانی کو درکتنه کولانان درکتنه او کن وان بری و ببه ایدی او زمانش خلاص بیه ایدی ایرو روژه کو ساعتیه کو اگر پارتیه که به دولت کوی پارتی جان تینه دیگه بن حکمی خواه لسر وی پارتی وان انسان جان او دیگه یعنی دده سکناندن مثلا ایرو هم بین PKK تمام PKK فقط داوی دهات امورد بینم کو ایدی زراری ددمه yani gere edi partiye kanj em gredayı partiye mrove ki nebin em dikanin ser sosyal medya xwe ser ew ka be serê xwe hareket bikin û bigîjin kolanan li ba hev to bibin yan jî li ser sosyal medyayê dikanin li ba hev to bibin ev tesîrek tirsek daha pir dike dilê wan çünkü dibin destê wan da nine yani tişta dibin kontrolê da be ew tişta zerarê dide meriyan dawî lê feqet tişta dibin kontrola mirov da nebe an jî dibin kontrola em bênê dewletan da nebe ایدی کسک نکنه به کنترل بکنه به سر خود حرکت دیگه او جی دکانه جواکان ملتان آنجی دولتان بگوهرینه یعنی افتشتک او که یعنی بگو من یعنی وکی میگوت ایدی جی رخنه بهتر یعنی از خود ببری ایدی دوی پاشیا کو منها سر سکت زیده وگرو البته می دیسا هر لسر برکود بیام هر تشت اشکرایه یعنی راستی تشتکی وشارتی نینه ام وی بزانه بن هر تشت اشکرایه ایدی لگوریوی هر کس گوتنا خو بیجه خباتا خو بکه هولا خو هلوستا خو نشان بده و ام لگوری وی بمشن یعنی مجبورن یعنی تشته کدن چاره کدن تونه یعنی بی دولت بی خودیتیه تشته کدن تونه یعنی اوه بچه هاوید به بلا ببه او فرق ناکه belki ev disa bir reke ki bir revaza kedin çedi be ama tişta mühim eve ku deve serxwebûn xwazî em dixwazin yani serwerî peyva serwerî êdî dibe gerek bikeve zimanê me peyva serwerî pir mühim e yani vê em serweriya xwe wekî Şêw Beydullah ji vir û binêrin 1980 wan deyan da piştî serhildina xwe dibêje dibên niha li Kurdistanê gerek dibên niha Kurd Kurdistanê bi rêve bibin û tiştekî wiha dibêje ev tiştekî muezzam e hê em negeştine wê derê yani ji ber wê serxwebûn xwazîn û em bêjin serwerî Kurd û kurmancî hew qas tiştekî daha önce ew qas em bêjin me xwest Kurd be lê ez barim dîsa dirêjî bû lê ev meselana heye em ê dîsa qise bikin lê em tim servan mesele neminin piştî vê em ê dîsa benê xwe bidin meselên rewşenbîrî edebî entelektûelî jî û hab meselên cuda cuda em ê bêne pêşberî ve hûn jî dikarin dîsa pêşniyarên xwe û gotinên xwe lê zêde bikin li gel silavan.